Selam aleyküm saygılı seyirciler. Bu haberler informasyon programması stüdyada Midat Halilov buluna. Yayınımızda böyle vakalar hakkında. Mahkeme oturuşu günü ilhak etilgen Kırım'da Kırım Tatarlarının mahkeme işleri bakılmakta. Ukrayna'da devam etken cenknin akıbetleri Strasbourg'daki Avrupa deputatları nege kol tutalar. Kırım'da efsanevi insanla vedalaşalar. 91 yaşındaki Kırım Tatar koreografı Alim Alimov keçindi. Birdimlik üçün jöremi ilhak etilgen Kırım Yukarı Mahkemesi Kırım Tatarı Rustem Osmanov'nın imayecileri bergen apelyasyonu red etip 10.000 rubleni teşkil etken jöremini lağu etmedi. Ama bu haqda Rustem'nin adliyecisi Riza İzzetov bildirmekte. Osmanov kanunsuz miting teşkil etuvde xabatlana. İzzetov'nın sözlerine göre olar bir sıra şikayet bergen, ama Rusiya Femidası birisini de kabul etmegen. Келтірілген deliller temelsiz. Hukuk buzulup faktı izbatlanmadı. Endi insan hakları Avrupa Mahkemesi'ne şikayet edecekmiz. Hiçbir yerde ve hiçbir vakit 3 kişiden ziyade olup toplaşmağa hakkınız yok. Evin yanında komşun, dostun, hatta ana, baban ve balalarınla laf etmek için toplaşsan, hakimiyet sana karşı iş açması ve jöremi belgelemesi için bir imkan yaratasın. Her şey былтыр апрель ayında ilhak etilgen Bahçesaray'da tintuvler keçirilgen vaqında başlandı. O vaqt Rustem Osmanov arkadaşlarıyla beraber Kırım Tatarlarga kol tutmak için bu sebepten olar Rusya hakimiyetinin kurbanları olalar. Olar kanunsuz miting keçiruvde ve operatsiya vaqtında arabanın piyadelerinin keçmesine keder etkenlerine xabatlana. Mahkemeler hala da devam etti. 6 Yaltalı Hizbut Tahrir işinin figurantlarına yanvarının 31'inde hüküm çıkaracaklar. Rostov'daki Şimali Kafkas okrugının Arbi Mahkemesi böyle kararga geldi. Anda Kırım Tatarlarının işi boyunca kapalı oturuşu geçirildi. Xabatlangan Kırım hukuk mayecisi Emir Hüseyin Kuku ve Muslim Aliyev mahkeme kararıyla Rostov-na-Donu şehrinin 4. sizosuna geçirecekler. Başkaları ise 1. sizoda kalayacak. İşgalciler Kırımlılar için tahsil açılgan internet portalını blok etmeye tırıştı. Platforma Yarımadadan kelgen balalar kelip kıta kısmında ZNO'ga hazırlık görmesi ve Ukrayna Ali okuf yurtlarına kirmesi için açıldı. Geçken sene işgal etilgen Lugansk ve Donetsk vilayetlerinden ve Kırım'dan Ukrayna Ali okuf yurtlarına 1,5 binden ziyade talebe okumağa kirdi. Marif nazirligi uzaktan tahsil alması için işletuvunu başlagan. O 3 gün devamında çalışıp oldu. 3. gününde ise Rusiyeliler Kırım sakinlerine saytqa kirmesini kapatkanlar. IT mutaxassisları Kırım talebeleri Ukrayin til ve edebiyatının öğrenmesi için tunneling vasıtasının çiziluf yollarını tapmağa tırışkanlar. Koçup kelgenler meselesi Ukrayna için 1. sırada durmak gerek. Bu haqda Strasbourg'daki sessiya vaqtında Parlament Assambleyasının deputatları bildirdi. Litvanya deputatı Egidius Vareikis Ukraynada cenknin humanitar akıbiyeti adlı rezolütsiya hazırladı. 66 deputattan 56 kişi kol tutkan, kalganları ise bir taraf kalgan. Bundan gayrı Parlament Assambleyasında Rusya Kırım sakinlerini Kenne'de sürgün etkenini kaydetildi. Böylelikle Rusya Jeneva Konvensiyasını boza, dey deputatlar. Çünkü Ukrayna ve Kırım Tatarlarının takip edilmesi devam etti. Rezolütsiyası da Rusya ve Ukrayna arasında davanı cenk dep adlandıralar. Халқара весиғаларда бойле шелерінің қайдетілмесі кележекте халқара mahkeme teşkilatları için buna binaen kararlar çıkarmak için sebep ola. Boyle şelерінің belki de doğru tesiri yoktur. Ama Rusiyaga onun cinayetleri hakkında daima hatırlatmak için ve halkara mahkemelerde ona problemler yaratmak için boy sas maksattır. Milli Meclis Reisinin muavileri Ahtem Çigos ve İlmi Umerov Brüssel'de insan haklarının himayesi komitetinde çıkışta bulunacaklar. Onlar FSB başlarından geçkenler ve körgenler şeylerini hakkında aytıp vermege istey. Böylelikle Kırım Tatarlarının liderleri Rusya'ya karşı Avrupa sıkıştırmalarının zayıflaşmamasını isteyler.
а корабли. Русияның террористик акиметі планлаштырған имидж лейхаларыны тоқтатмақ меселесі парламент ассамблеясында пек актуаль, шу жүмледен келеятқан сайлав күні, анда сайлав деген шей умумен yok. Ен бұйық террористіні сайлав күні МД футбол чемпионаты да яқынлашмақта. Мен белесем бізім вазифеміз Қырым ве Украина шарқны азат етілмегенже санкциялар демам етмесі ве Русияге қаршы тедбірлер арттырылмасы үшін әрекетлер етмек керекміз. Евроньюз телеканалы ишғал етілген Қырымда балалар үшін кечірілген арбий талимлері ақында сюжетіні чеккенлер. Анда есе ярымаданын ақсыз истеля етілмесінен бағлы деліліні кетірмегенлер. Левхада 12 яштан күчік олған талибелерге кечірілген дерс ақында екае етеле. Украина тышышлері назирлігінде Евроньюз малюматы тафсир етілді. Назирлігінің матбуат кәтібі Марьяна Бетса Твиттерде қайд еткеніне көре, месаджлар делиллер избатланылса берілмек кереклер. Қырым есе ұқықсыз Русия тарафындан ишғал етілді. Бұндан да ғайры Бетса Евроньюздан сюжетінің малюматлар түзетілмесіні чықарылды. Ахмежитте 91 яшында олған efsanevi балет майстер Украинанам қазанған артист Алим Алимов bu дүнияны терк етті. Оның бүтін өмірі Қырым татар ойынларына бағышланған еді. Бүгін Қырымда онен ведалаштылар. Бойық ұста, Оджа ве 2 ойын ансамблі темсілчісінің ижады ақында бізім левхамызда. Oyuncu, хореограф, учансу ве фиданлар ансамблерінің тешкілячысы вері бері. О 1927 сенесі мартының 14-інде Ахмежитте дүнияға келе. Ичбір вақыт бұйық сананда ойнамаға түшінмей, әр шей женгтен сон башлана. 17 яшында осүргінліктен кече сонра айдавжы ве аяқап тамерчісі олып чалыша. Ама белі бестекер Ея Шерфеддин или танышывы оның бүтін аятны денештіре. О театрда чалышып башлай. Санат үшін бұйық бір ғайып, аляға чоқ ел қырымтатар хореографиясы өзерінде чалышты. 90-жы елларда ансамблер тешкелете. Тәлебелері пек чоқ еді. Бұл ең белі тақымлардан бір еді. Ер-ерге бара еді. О ойынларын популярлаштырды. Мен белесем, оның тәлебелері фаалиетіні девам етер. Али Алимов фигрым 2 ел Одессада яшай, чүнки Қырымға келмеге изин берілмейді. 70-80 елларда Қырымтатар медениетіні де ясақлайлар. Ама Али аға бұна бақмай ватанына қайта ве қайлеріні амелге кечіре. 70 ел ішінде о 2000-ден зияде артист остыры. Көлер yüzlü адам еді, пек ашық ве самими дүйғылар бағышлайды, әр шейге тек позитив тарафтан янаша еді. Медениетіміз бұйық әр бабыны жойды, о әр вақыт медениетіміз инкешаф етмесіні істейді. Профессионал ойынчы олған талебелерінен бірлікте учансу тақымы 20 ел ішінде концертлерінен аман-аман бүтін Қырым ве Украина шерлеріні бірчоқ Авропа мемлекетлеріні зиярет етті. Түркия, Америка Қошма Штатлары, Романия ве Полонияда халқара фестивальлерінің лауреты олды. Вадим Хлюдзинский, Алена Майская, Хаберлер, Юа Қырым. Ұқықсыз тақиқат ішлері бітмегенже Қырым татар фаалжының апысте болынмасы да бір ай сүрежектір. Ишғал етілден Ахмежит шерінде Исмаил Рамазановның іші бойынша махкеме отырышы екінленді. Адвокат Сергей Ладинның айтқанына көре Исмаил жесүріглігіні көстергендір. Оны бір қач керек отеклегенлер, ләкин бұна бақмадан о разлық весиқаларыны имзаланмаған екен. Қатырламақ керек ке салы күні саба саат 4-те Рамазановның evленіне ФСБ қадимлері тінтувнен келіп, телефон ве башқа техники алетлеріні алып, ятақ алтындан патроларыны алғанлар. Сизоға келмеден evvel ФСБ қадимлеріні Исмаилны бір қач керек отеклегенлер. Исмаил осанки душманлық яратқан малюматны Зело интернет-радиостанциясы вастасынен тарқатқанында шекрене. Менің үшін белі, оның бұл ішке алақасы жоқ. Бұл ішке бірде-бір алақасы махкеме тақиқинен тайын етілмек керек. Бұнен мен сағылықлашам. Студияда Медат Халилов чалышты. Бізні иш күнлері сейретіңіз ве Фейсбукта Юа Қырым сайфесіне қошылыңыз.